Ini adalah video amatir saya tentang cerita selama pulang ke Nias. Saat nonton, HP-nya nggak usah dimiringin karena saya membuat video ini dengan tampilan vertikal. Tibalah hari acara puncak pesta pernikahan kakak Helen. Dari pagi, para pemain di dapur sudah memulai aktivitas di pos masing-masing. Nah, pos ini di depan dinamakan pos pengawal dan pemantau lapangan. Setelah selesai di dapur, berikutnya dikirim ke pos per babian. Maksudnya pos yang bagi-bagi babi. Sambil menunggu acara dimulai, suasananya akan diisi dengan suara bising yang tidak begitu merdu. Menit ke depan jalan akan kembali normal seperti biasa. Jika setua pegawai, jika segala sustainable, segera mungkin tak tinggalkan lalang berbeda udara yang sedang bekerja. Hati-hati jangan mundur, Ibu Ina Ubu, boy mundur, awas. Tenda sudah mulai terisi dan acara sebentar lagi akan dimulai. Yang baju merah itu memaku dan di sebelahnya kakak ipar. Mereka lagi siap-siap menyambut para tamu. Pas kedatangan tamu belum kerekam dan saat ini semua sudah terkumpul dan acara sudah dimulai. Mau bakal sudah Pak Urudita Basimakan deh ya baru saksikan halo Basi Garoniha Basimakan cadre nuan wa ira bahi sagoi naya aga betatu malipat ganani ya ada Basimakan deh kerasa tua mama Febri wa no taruh di gina tulamane pangowai ba pamee bako. Dari banyaknya rangkaian acara, ini adalah salah satu bagian acara yang paling saya suka. Dari pihak tuan rumah dan dari pihak tamu saling melempar jawab berupa teka-teki yang mungkin di era sekarang sudah tidak banyak yang bisa melakukannya. Isinya berupa pertanyaan, perumpamaan, jebakan, ya itulah. Jadi saya mau menikmati dulu hidangan mantap ini. Tatu tawai domai dapat masa termasuk dalam satu ama bakaba duhinaki adre dan rasa satu ama danya mau sadre ni za ngowai fatwa le da bina ba hadia le fasalah ke dato mema lala zitenga be na mau wai ami bana mafai haga kami na po si sarade kedra satu ama morul dato si gosali ada pada legel lo po si baka gosali balawalaw lamane hasi walu no siwa bongi no vai lamane lamoni ila poni izatua sidle telu ngafulu apitu niha lamane melaro di dalu golaya masatua sidle telu ngafulu apitu niha lamane le roma ira zakatan funa zakatan fun ho fagel ada wazina fuma kami ami bakatome bakatalinga yane batu hizo wata zakatan funa ba baje wata le furi bi hawa dan dau hawa di bakbal Mada sawah gele wano funda satua masih mempercayai kusuma ba si opona uang lima gubal guma ane ba bulu bidu nale faudu mula uhi sedu demi dania wama imama lalahu huan hana me satua ke mai sagu keyawa satua ke mai sagu satu le hadai usai ma gubal ada dania haya aga ade lifa lu hababa
Kembali jadi nofu bakazo watu ari baka berjono. Mela otomosi raya gosali wagele-gele mela otomosi gosali. Misofu migele magubalgula manile o Roma tanufuna. Balegu Roma tanujan. Fu. Adre wada ule magubal. Baba forata da adrimal. Leme dua gut watanufuna ami bakasala wazar. Duhu to wado. Ba fori wada gaya ga tombe batalinga batu. Kembali hulu wasimano da ule magubal. Ba labo babal. Tuwas sa migil di satu sagetiao pamane ino pina ho. Berdau kita satu ama meno Roma anya jo pena ba nyaza furia ba jo pena ba jo furi ba mabigi itu kada satu ama desa ba wangowai ba rasa tua dah hilala zipina be ada satu ama toko ba yada. Ajar lagi daun ni oh aku yudana hulu ni hano bohul dana hulu zutura la mani hafil zara hegi gila la satu hulu ke siata mi fahata ira la dana panu amna na duga la mani ibang uma na suda mafali na tanamo seki na suda makai na tanamo masita la mani fatal ba etu fal fonga etu na rugi dal gulayama la mani la lape ira u gabli wa ari la lape ira u gulani tarawla kan de mo do do mesa de la kan mi so hulu mi so di madema funa ba goli mata la nor Obi manghihini ita satu adam ubuzi fabalu danamu ani haira di fabalu danamu adri lamane tuada gia tilapan wa baka banuri sahu adri tuada zeka banuri zo tuada hari faba neri dusaman lamane nola rugi tanis fasulu adri husalwa yang ugam gamuyan nas la taneg na tanamu go bil lamane lo ibe bedu la taneg na tanamu jibasaras lamane lo mulai bababa go labe e barbate nono bavi se fatu alwadu fi hadedo manu tenga tedo abubu na ina so ada ke mabazu fatu mani da use italua ada no sama fali na tanamo jisoki na so makai na tanamo masita la mani fasagala tolo la rugi dalu benua la mani mo aya ira remo e mo aya ira tutur ge babalala sirhago badin ge badal panua hana melehulu mele de madema funa magole fata tela Nora, ada tanya na fuade ni bol-bolo ke demi kemana nom op abuta. Bami penului ba demi. Berdaung da tabi na fuade kentara satuam. Lala sitikale beulima beku nafo abago. Ya ma pasau. Satuam atomi lima beku nafo abago. Kepala desa domele mabeku nafo abago. Obi kunafa apagole satu apa nu amor ibadi la figa apa salawat madal lima beku nafo abu bago salawat rahim lima beku nafo abu bago guru jemaah sinado lima beku nafo abu bago toko ada toko agama toko pendidikan moribadomi lima beku minafo abu bago Fulu feledrua satu amor pada meleba beke minaf apa bagol he bago ni fagadre bago ni fagema sampai tomor bajiboa sapo imor pada negasiata beke minaf bago tomil he Bahulu si mana pang berbuka full kami kalau negasiata fahate o ira dan dai baraya udah lima balik badan yang bermaling no salawa lama ni itu na migi ami baka salawa do watu ni magubal sebi sa meno manghen ni baka ratua dasi pabalu dan lemu lama ni nula rugi dana ade baka sino Allah itu tana sino pasulu anak tana sino pasulu wa abiho salu ayawa gau nas lama ni la tana na tana magubelu gana baka bebe dudo lama ni la be na ono bawi Bapak aku satu yang luar biasa dengan terlutu tengah tedo Allah ami baka sobatu ade baka berdan so le oli fo ami hawa da tei sa tedo ya le oli fo ami hawa da tua si sagot baba mau la baka bala behite badomi baka salua badalu golaya mali ulu si manuwa mafufu maka mau la behite mo ruga dowatu ba tohu ke da magbalugo ngile mo kau semuanya bago anu napo
Sarano di tole mo kusumane bago ang napo. Mo kusumane baba madedi. Baba mausle mo kusumane. Mate mo bago ang napo le baba madita. Baba ko para desa ulo di tole sabo le mo kusumane bago ang mate mo pagumiso bathe. Ulas Ai bolo ai bago ni faga ai sumai zite ga sumai dope ema tate mo bago si halagay oi patana do batu mal vai ba do mare si fo si labu ame bago oh mare bago bago Sono sa fuma boy ba sa hihi tuloy ta sa ita ni sa fumaan hangin ada uti ba kung masirana patuloy ba ba wah tamane masalah iso fumigilong hanggaza mo tuloy mga kubannya makabagumas kaya maapakaniha o kada sudas iso kayo naman mamanay ko ang itaw mamamay mo na tayo ko ang iba mo bakang hindi matama ka resi uso balo yan mamanay mo dun sa'yo mapafufu ka ito na yung maka makasaya bata mani ba lalay makabago ni sa'yo may ngawin kamu bago ni bagu sa bawale bago lamane bagu to before lamane no hindi nada sila ni hai nada apa imane ya to bali baka kalau bagu basya ana subane to baka sa mo kalpa ora yam lalu bahul yang mengkol bulis mana wa banam salifna siya lagai hat hogi hibal ide temanu usi bale modiavo ofo se ade bale su ma gebe ya uge tobe hema ge ya uge site ira magam kamu sihalagai wanema lugi tuliano olino bagai go salimi nurundane seremi awi fasole wah sahabatku yang imakol yan na po ang dinigin na may ray-ray natural na rose in bisa ko makatupo bumili rin ngayon waduh daw libang kayo sino po makatuwa ito at makabar kamu mana tidak may aga baka kumilatan nga dami wah laman niya alawa mo fumulbatan Linggan, mamane, alawa kami boy ami sobatu, moro ba kami batali nga batu. Madege ko ako bawali mo bali. Liba. Yaita sabe bago sirau harau habar.
nggak tahu dulu. Dia nggak tahu dulu. Ibu Aik Lau Bapak Ibu sekalian dan terakhir satu bergare Ewa ina lemah di selesai nasa kota ibu-ibu no sito uwa sa ita ibu buah dia akan masuk ibadi. Dan tadi aku lagi nonton lagi nikah bawa ngira-ngirana. Kata lalu si acara dai. Karena durasi video sudah panjang, videonya akan saya pisah beberapa bagian. Jadi kita lanjut ke video selanjutnya.